Sanibonani balaleli, okhulumayo uWalter Sibusiso wakwaMtshali, oyichairperson yeBhetho, i-organization nje yabantwana besikole. I-meeting yanamhlanje ke ibikhuluma nje ngezinto ekufanele amamember wethu ayithole ezingama-information nathi esiwathola ku-upper structure sethu i-RETS. So besibatshela nje nangama-operating license ukuthi azophuma ngoba babhizi nangawo ama-information akanjalo nje nezinto-ke ezenzakala ku-organization nazo. Kusho ukuthi kune-system efakwe i-government abayibiza i-Egyptris, so ekufanele siwele kuyo. So besiba-informa ngayo ukuthi kuzokwenzeka into ekanjalo, kodwa kulokho ungena mangabe une-permit, i-operating license, bese uyangena automatically lapho. So besibavezela nje ukuthi babe aware ukuthi kukhona ushintsho oluzoba khona. Ya kule meeting ngibabonile kona makusaqala ukuthi bebethe ukuba confused kancane, but mangabe iqhubeka i-meeting wababona ukuthi izinto esibatshela zona noma esiba-informa ngazo bayibona ukuthi ibalulekile. Babonge kakhulu nje futhi emva kwe-meeting. Engikucelayo nje nanokuthi mangabe siphinda siba nenye i-meeting, wonke umuntu oyimember yeBhetho engathi enga-attenda ngendlela efanelekile ukuze abantu bangaluzwa i-information ekufanele bayithole from ku-organization, especially kithi siyi-executive. Sinale i-office la etholakala khona eBenoni lapha ku-Woburn 83 building eBoston. I-office leBhetho la uzolithola khona. Banga-emaila futhi u-secretary, bayamazi khona amanamba wakhe, baxhumana naye thina bese sithatha from ku-secretary ukuzwa ukuthi abantu bakhala ngani. Okhonayo uyafika yena straight e-ofisini ngezinto akhalaza ngazo, simsize la ekumele simsize khona.